Mbele pamoja. Mr. Kioni. Mbele pamoja. Andũ aya marĩ thutha wakwa na tũrĩ nao maumĩte kona ciothe cia bũrũri wa Kenya. Twĩna andũ maumĩte Migori, twĩna andũ maumĩte Siaya, twĩna andũ maumĩte Kajiado, Kiambu, Murang'a, Mombasa. Tuko na watu ambao wametoka Mombasa, Nairobi, hapa tuko nikuo tũrĩ Githumo. Twĩna andũ othe na andũ aya mokĩte kuga nĩ makwenda kũingĩra thĩinĩ wa kĩama kĩa Jubilee, tondũ nĩ monete maũndũ marĩa mekĩtwo nĩ Jubilee hau mbere, na nĩ marona ũrĩa marathiĩ magĩtharũkaga mothe o mũthenya. Gũtirĩ mũndũ oĩ maũndũ mekĩtwo ma hinya ũguo no mathire no ũtukũ ũmwe. Koguo nĩ marĩ na wendo wa gũka tũnyitanĩre twambĩrĩrie kwĩharĩria gũthondeka thirikari ĩyo ĩngĩ, tondũ onao nĩ metĩkĩtie atĩ arĩa marĩ thirikari-inĩ kana regime ĩrĩa ĩrĩ harĩa itĩ cia thirikari ũmũthĩ ndĩngĩgĩa na mweke ũngĩ kũringana na ruo rũrĩa Kenyans marĩ nao. Nĩ tũronire ũrĩa mũnene wa kĩama gĩkĩ kĩa Uhuru arokĩrĩire igoti na kuga atĩ ndakwenda gũtĩa matua ma magoti, ona agathiaga kũria mũingĩ kana nĩ makwenda meke ũrĩa igoti rĩagirĩtie. Thakome kuga nĩ agũthiĩ aikare nake thĩ, harĩ ithuĩ nĩ mahĩtia manene mũno, tondũ athiĩ gũikara nake thĩ na twĩ na macira gatagatĩ gaitũ na thirikari, ithuĩ twathiĩ kwarĩrĩrio no gĩikaro kĩu Martha athiĩ gũikara nake thĩ. Angĩkorwo nĩ akwenda kwaria nake, arie nake hatharani, toguo tũrĩ andũ a mohoro marĩ ho maigue ndeto iria ciothe ikwarĩrĩrio. Magoti marekererio meathe, tũtige kũingĩrĩra magoti, tondũ na magoti macio rĩ etimo maneanire ũtongoria arĩa wĩkuo. Mwaregire kuga hĩndĩ ĩyo nĩkĩ atĩ ũtongoria magoti mena ungumania. Hĩndĩ ĩyo noguo mũngĩaugire ha hena ungumania, koguo tũtikwenda gĩthurano gĩkĩ atĩa gĩcokerwo. No rĩu nĩ hĩndĩ mũrona kwĩna ungumania, koguo nĩ twarega ta atongoria arĩa me haha. Deputy Party Leader, viongozi wengine na watu wa Bungoma mrembe. ODM. Mimi ndio yule usosi muwa mnasikia. Senator wa Vihiga, na pia mimi usema mimi ni senator wa Western. Kwa sababu kule Senate wale jamaa wetu wa Kakamega na wenyu hapa Bungoma wanapitisha vitu mbaya. Sasa wakati huo mimi nasimamia Bungoma na pia nasimamia Kakamega. Mwanaume mwingine ni Ukio Mtata wa Busia. Kwa hivyo mimi ni senator wa Western. Na leo tuko hapa kwa ajili ya ODM. Mimi ningependa kusema hivi. Unajua mimi natoka Vihiga, penye yule jamaa anajiita namba 3 wanatoka. Lakini kule ni machungwa. Tumepaka machungwa kila mahali. Na hapa Bungoma pia yule jamaa mwingine anatoka hapa. Lakini mimi naona nyinyi mnaregea. Lazima mtakaa na mimi chini niwapatie siri. Mko tayari kupewa siri? Yeah. Mimi watu wa Bungoma, mimi nimeishi hapa miaka 5. Nilikuwa nafanya kazi Mumias, nikiishi hapa Muskoma. Hata niko na boma hapa. Nikaoa nikiwa hapa. Nilifurahishwa sana na siasa za Wamalo wa kijana, wakina George Captain, Mukisa Kitui, na wale viongozi wote mlikuwa nao. Lakini sasa ukiangalia upande ile, nuangalia upande hii, unaona hapa ODM, hapo ndio wale viongozi wajasiri wa Wabukusu wako. Wewe unaweza linganisha Sifuna na Didmus Barasa? Unaweza linganisha Sifuna na Didmus Barasa? Ama ulinganishe Mheshimiwa Timu Wanyonyi na wale wengine wakina investor sijui Dani Wanyama? Unaweza linganisha hao? Sasa Wabukusu, waja niwaambie, nyota yenyu iko kwa chama cha ODM. Na nyinyi msiseme ati baba amewasahau.
Bwana Sifuna huyu ambaye ni kiongozi yetu kule Senate. Yes, ni Bukusu. Timu Wanyonyi, si ni Bukusu? Amewasahau? Si amewapatia vitu? Na sisi tunasema hivi. Unajua kule Nairobi, mimi nataka kuambia ukweli. Waluya ni wengi. Lakini kwa Waluya wengi wanatoka Vihiga. Ni wa Maragoli na Wanyore. Lakini wote wako nyuma ya timu. Si wako nyuma ya timu? Wote wako nyuma ya Sifuna. Tumewasukuma mbele. Lakini nyinyi hapa, sisi tunatarajia kwa sababu kule sisi tunasupport baba 100%. Nyinyi pia murudishe mkono. Msupport baba na msupport chama cha ODM. Na huyu ndugu yangu unajua kule Senate mimi nakaanga nyuma yake. Na wakati mama mwingine alikuwa anatusumbua pale, tumempa kiti huyu mama Fatuma Dulo wa huko Isiolo. Tumempa kiti lakini anarudi anakojoa kwa hiyo kiti, anatudharau. Mimi niliungana na wengine tukafurusha huyo mama. Tukaweka Sifuna akalie hiyo kiti. And I can tell you, there is a future in this guy. This is a real leader. Si huyu ni real leader? Na mimi nakubaliana na Wanjala wakati anasema hakuna SG Kenya hii ambaye anatoshea huyu. Hata wakiita interview kwa TV waende, wakisikia ni Sifuna yuko wanaogopa. Wakisikia Sifuna yuko wanaogopa. Na timu pia. Timu tumeanza sasa mazoezi. Na kiti ya ugavana Nairobi, mnajua hiyo ndio kiti namba 3 kubwa Kenya. Sasa sisi tukikuwapatia kiti ya namba 3 Kenya, na huyu mzee anatoshea, na nyinyi mtapatia baba nini? Si mtapatia namba 1? Na muingie ndani ya chama cha ODM. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you so much, Senator. Thank you so